Kapitan Inteng. Nagpigsa talaga ni Tata Badong Angkay. Oh? Agasang man, binitog na dyan nagwala lalaki di tatersina ni kagawad ko na. Mamin ano lang mo timang bitog titaw? Apay day talati pagbilbili ba? Kat namaskulado na dyan lalaki Angkay. Nagtayag pa'y. Sika ko man at siptanod tinang bitog Nagdangarod ni Tata Badaw. Sakpay laang ma, timang bitawg. Ita, agbida-bida man ang dayay. Kung namlan asino man ang ata. Apay po no ti istorya kanyak ni Kwaro nga da binitog ni pare ba daw? Ay, wan, Kapitan. Kunak no, saan pa ang naistoryakan ka ni Kwarog? Tasyak ko man timang istoryakan ka. Jak mamatay, maaramid ni pare badong dayta. Ay, patsym, Kapitan. Tanaturad mat at talaga di kumparem. Kasla di ngay bida iti pelikula dumanog. Wala akong bilib. Kano idi nilip in right hook ni ikabadong di kalaban. Amom, Kapitan. Ay, natumba adagos di lalaki. Naulaw Mabisin siguro, iso naulaw adagos. Ay, saan, Kapitan? Talaga kit diyan napigsa. Naturad. Kan talaga nalaing ang lumaban ni Kabadong. Amin nga rod ang nagbuyak at bimilibda kan ni Kabadong. Apay orese ka, bilib ka mahit. Ay, katuna, Kapitan. Na. Kasla kami lang nagbuya iti pelikula nga aksyon ni Di Kalman. Amin kami, may sa timpukaw may. Ha? Mabuhay, Kabadong! Mabuhay, Kabadong! Mabuhay! Ay nagadyo ka deta nga pukpuk kayo. Kuwan? Naminsan la kuma. Ay, kano namin sa nga pulaw? Ay, uston kagawan. Ulit-ulitin kung nagsakit tilapaya ko. Saan mat kanun nga agronda da Kwarog inton rabi Apay adi da agronda. Nangag ko nga agrelax damot kano at anod. Anya nga agrelax? Adamot kano nga minan kabutan dagiti managdakdakas. Ay, asino kuma? Ni pari badong jay ibagbagada naturad, nalaing alumaban kan malalaki. Malalaki nga. May salaang may, jay lalaki adinanog na. Apay, naturad na jayin. Uray la natumba kan naulaw kano jay lalaki adinanog na idikalman. Oh! Ay, agasem manday ta. Ay, awante, relax. Saan man nga agpabida-bida day ta pare badong ta, awan bilib po kan kwa na. Apay, sika, adan na patumbam atao? Nananatahamhamunan naksamot banang. Wen taawan pa'y amok na patumbam inteng. Awan tupay na puutak adinanog mo. Anya nga awan? Ada malagip mo. Ay, mabit lang. Lagi pag-akas tuyop. Marigatan ka amang panunod, tawan malagip mo. May salaang timakunak inteng. Adayo ang naturturad ni kumparim abadong ngam sika. Ay, ada malagip ka. Winadag ko alalaki ide tengah ti kalsada. Naminsan la winadag ka. Ay sus, natumbamatan. Uray la nagpusipusipos. Day talaan ti pasikat mo? Wala nga mo hinadag ko lang basit. Natumbahan. Tapirme nabarbartek. Uray pitikam lang dayjay, matumban adagos. Dayta ti ipampanakkel mo, jay panangiwadag mo itinabartek. Kwa. Ni Kwarong dayta sumungan. Angkan! Angkan! Ay! Nagdakan maglalaban ni kalsada. Inanawam ko man Kwan. Nagaduda ka na umayt. Katsikan ati mapan aganawa, inteng. Hunakal. Si kanta naturturad ka ba, Said? Ay, sumurot ang kit ko. Ay, nakababain ka talaga, inteng. Gaputan nagaduda, awanin ka na kayo, timapan mga nawa. Ay,
Pagtitinulungan dakto pa adanugan ni Jay. Uray sanay. Agyaman nakakabadong, taadda ka ang naganawa. Ay, awan na nyaman na maray. Agasam day di akinalaban mo, sa nga pulo dansa. Nay, sa nga pulo dagayan, unak manudwa dalaing. Bilibakan ka. Kasla di mo ingkan kano ida alinabanan. Jak to pa'y naglingit maray. Saan ka ang sugatan? Awan bukol mo. Ay, naganayak ko man no da maray. Sa bagay, sakot nakaisem ka pa'y. Ayan na nga, dahil kumpare ka kapitan. Ay, jak nga rodam mo. Awan mo't. Uray dagiti tanod na. Saan da nagparparang? Wina, tamabuteng da. Bayam. Ta istorya kan ni kapitan. No kasanom a kinalaban dagijay alalaki. Iti nakabuelo ni Kabadong. Live-in right na may anaan ang laban ka dagijay alalaki. Naa. Dinanog na iti makin kanawan. Dinanog naman nun iti makin karnigid. Ay, sarding mo man dahil nga istoryam. Kanigit, kanawat, kanawan na. Ape apag sardengan na kapitan. Kat intro pa'y laang dayjay. Ah, intro. Nagsakit to pa yan, tilapaya ko nga agdengdengag. Ituloy ka, kapitan. Ha! Anya nga min, hindi nagsarda nga akon, aya. Aywan, ididinanog-danog na ida. Ay, na. Na. Baka paturog tis istorya ang kagawad. Punay maday ta kinadaktan, di pa nagsuyaan mo ang kapitan. Nakasango ka pa'y kanyak. Ay, isardeng mo nga minti istoryam. Tauraan niya pa iti ibagbagam sa anak amamatay. Ana arami dayjay ni kumparik abadong. Saan ka amamatay? Hindi po. Kaya't mo, ta-imonstrakan ka tinamayan ni Kabadong anang danog-danog ka nagijay lalaki. Ay, saanon? Ingkakit din ijay lamisaan mo. Ta, agjuti ka. Badong, isarding mo man de tar aramidam, ti panagin lalaing mo. Anya pa naging lalay nga ibagbagam, mate. Nga men, saan ka no amamatin ni Kapitan akabailam ti lumaban? Ay, kitba mo na, no sana mamatay. Amangan no si Kanto pa'y ti madaksan. Tumultulong ang arod dito'y barangay tayaw. Tadaw, dagiti nalulukaw. Trabaho dagiti tanod dayta. Awan da, mate. Nang nangruna day ta, chip tanod da. No adda gulaw, aglimlimang da. Saan kan amakibiyam, tadamot ni Kapitan? Yakto pa'y makita day ta, pariinteng. Tamabutan nga lumaban. Idala tultulado na nakaturturid. Kwarog? Apay, saan kayon samutin nga grund-runda? Sana nantay. Tag-relax kami. Na, agril-relax kayo, aging gaita? Unantay. Agdamot ni Tata Badong nga naturide. Ay, anya langan ti mapasamak dito yung barangay tayo. No takrot kayo mataminan. Ni uncle ko ati pangibagami ti daita antay. Waraw, mabalang nga tulod na kaya ilay. Yadaruray ka pa sa heroes ka o Tata Badong. Manuda. Dilang matangkel ka o. Mapan ka no di munisipyaw. Mutlagayam, kailugan na kami na. Una no kayat na. Ay, jak kayat kwaraw. Kunakon kay. Ape adi mo kayat nakalugan na ngay paray. Ay, jak kayat agpakalaing kanto manan. At yung agpakalaing nga bagbagang. Talaga mo ta nalaingat. Aha, makitam day ta nga ugalip. Sige, aglugan kayon adwa, tay tulod kayaw. Ay, nasayahat kwaraw. Agpasayak, mate. Mano, ti pasahay niyang kalmaw. Na, kapay ko mga agpasayak at kaanak at ti driver. Siya, doblyak, ti pasahay. Ha? Aglugan kayo nga rutay. Makadlawa ko na. Ape, adurun pa rin. Agdamag ka pa lang, ipitin na. Kita mga minda ito'y kalsada dito'y kabildatan. Abot-abot. Talaga maipit ka. Ano, Sam? Tadi mo may pasimintaw. Na, agrekla-reklamo ka. Pagbabaan ka dito'y makita mo na. Ay, di na. Wadag-wadag ka. Matindagan eh. Ay. Santay yung mananagulo di tao na igtanay, pasalugan da ito'y dalang. Kung tumot kami na saan ka nga agluglugan. Saan ka nga agluglugan? Kayo anak ko tipunat. Ha? Apay ka di anak rigat kayo anawain nalalakay.
Anya ti sekreto ni Badong mo, Mare, no apay anaturod kan napigsa lumaban. Kano ka na yun anatang tisid-sidaon na? Natanglaang? Wan ko kumaray. Talaga gayam apagpapig sa tinatang. No kaano pa'y ngamin alimakay ni Badong Mau. Iso matikinalaing na lumaban. Ay, amangad mat no tsambala ang dayjay, Mare. Saan at tsambala ang maray? Sigod ngamin anaturod kan napig sa ni Badungkaw. Ay, kat no nakataktakrot mat iday. Kasta aya. Kat no ka na yun apagsangitan idi ni Enteng. Kaano day ta? Idi ubing dapay Idi aday ta. Iso nga ron anagsidsida iti puro natang tapno pumig sa kantomorang. Kasta ka day, Mare. Nyawat ko, kanikwarog di pasahe. Ayunay kiti panang kusila mo kanya, kumpare. Saan kan nga gluglugan dito yung tricycle ni Kwaraw? Pitpagluga na kay nga gaway. Alangan mo tabagbag na. Hold up na ito. Sus, paltog ti intutok ton. Kwa, awan kwartak. Ay, ada kwarta. Ha? Itad mo amin. No di mo kaya timatay. Ay, naglaing kabutin nga Kapay ko mga itid ko aming kingkangay. Sumungbat ka pa ilang, pare. Itid mo kiti, tapno pumanawan day tahol dapar. Matay kayo adwa. Itid mo nga min din, pare. Agner-nervyos ako iti 100%. Naglaingan da ito yung hold upper. Nuyawat ko lang nga basta-basta di kwarta. Anya nga ti arami din ta. Kaya't yun saan timatay Kwa, saan? Sus, kahit ko pa iti agbyag. Di mo ipaturong kanyak ti papaltog. Nga aglat-lat-lat eh. Sige, padasan na kapatay niyak na. Yeah! Sus! Naiparasak, bitin pare ba dong? Sus! Wow! Naglay nga talaga ni Tata Badong. Ay, sus. Naturog ka dagos di huldaper. Karatista kagayam. Bilib ka kini Tata Badong angkay. Uwinsa? Nakita, ti kinasiglat ko alumaban, kwarag. Ay, So nga ro da bilib kami Tata Badong. Very good ka talaga. Ay, kwa, saan ka nagpalakpak? Naglay nga talaga lumaban ni Tata Badong antay. Kas di kumamat ti kalaing ka. kat no inistorya ni uncle mo, nga iso tinang laban ija holdapper. Moy saan? Perminto pa itibutang ni Uncle Kaw. Kwarog Pudno mait. Awan nga min bilib mo kini Tata Badong kay. Ay, istorya man nga rod, no anya ti pudno anapasamak, kwarog. Kastoy na antay. Ay, aglutokan ba nang? Na di mo lang maaklon nga adayo ang naturturad ni kumparim Abadong nga mitisika. Apay ko mga klunag. Siyak ti kapitan, di siyak ti naturan. Saan ka nga rod ang naturad? Naturan ak nga ron. Oh, no talaga matlang ang naturad ka. Ingka agdigaws. Ay, tila malaglagip mo. Na, makitam day ta. Danom lang, kabuteng mo. Kano ka digdigos ko, hindi na minsan. Hindi na minsan na bulan day jay angkay. Ha? Idin sakduan ka iti sa nga dram, kan indadangan na ka ni anti iti pagdigos mau. Ay, kaya't yung agsakitak manig. Ingkakit di agdigaws. Nagadulakit din apambar mo aya. Ay, jak kayat. Di nakman pilitin. Nukunak ajak kayat, jak kayat. Kastagayam Kwarog! Ayan, tay balunat ko. Day jay lakas amantay. Kwa. Inakadialaang. Wad! Sus. Ingkaalaan. Sige antay, inakalaan. Ay, nakagdigos. Ay, balunat ada gusto yung pagbagam. Awan ti agidadang iti pagdigos na Uwin. Anya ti panagkunkunam kanyak. Takrot, iti danaw. Ay, kapitan! Aklo mo nga da paglaingan ni Tata Badong, asaan mo apaglaingan? Ala, sigay! Didan, pinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe.
May sabay asagot kada kayo ti FPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Nadamag ka din ti ka barbaro adamag ang kay. Anya ka di day ta adamag. Bad news no good news. At pagsayatan na, kanadamot pagdaksan na ang kay. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapnosan ang madadaltal daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito'y kabildatan. Maksayat? Anyat kaya't mo asawahan. Unang kail, awanan ti kanayon anariwawa, gapo iti bartak na. Ay di ka lata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka. Takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartag ang katalunan yaw maray. Anya, ay ni kadilyon tidakdak ka matam? Isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang natay gaya man. Wen ka now, imbilin ka no gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak, ngam di na matlatay isardeng. Ay, no kasta, kasla jay arak nga rod tinang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasi mo ti pamilya na. Sapay babasit pa lang dagiti anak da. Wen no saan siguro anak karo ti panagin inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartek kayo man ang tatabadaw. Apay ko manon nabartek ka. Apay, ada problema. Saan ko matkid di aparikaw? No mapanawan yun ni nanatuyang. Apay ko mapanawak kat sa nakbit apumanaw. Di kahit ko asawain, kat no agris in peace kayo. Anya maris in peace. Papisbisan ka, makita na. Nadamag yung ka din tinapasamak iti best friend niyaw, iti arak. Sino ka dakwada, tidak dakamatem? Nila kay Leon inano din ti arak. Ay, awanan, tigayam ko anilaw. Wundata, no diyo pa'y isardeng, ti kanayon na panaginom yung iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Mga numo na kapayangam siya, lukaw. Nabartik ka manun. Day talatan ti among aramidon. Inton kwan nakaala ka iti sakit, gapo iti kaiinom mo. Adayaw, mapasama kanya. Tinapasama kini pare tigre este leon. Na, apay. Anya tinapasama kini kumparim alyawn. Nadaya, naris in peace ka na kuna ni Kwarag. Na, ay kanakisayan nga rod ti kadwam akanayon nga agngуй-ngуй-ngуй iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawin saan ka maladingitan no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rason tapno agladingitak aber. Ay, inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay agaw ka mga rodin ta mga tayon. Tamapan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek. Ay kasapulan na mapan kami kani Kwarog ta mga no adati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden, ta sumaruno kami kada marituyang kan marikwanang. Nasa pamut anadanon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag iti imbaga ti doktor. Mabalin, ana itantanpay kuma, ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi, ta nauliladahan. Mapan kami kadagiti kukumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ang dito'y balay.
Mapanak mo ta. Anya nga iti agbantay dito'y balay. Itala ang matarum mo harak. Apay, pumanaw da ito'y balay aya, nawa nagbantay. Di da mo maibagkat, tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartag ka man kan saan. Saan alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sikat, nabartek. Kasama nga mo, ti sasawam. Ay na, po ayan. Ay unang pa'y kumatianos ko iti kasto aklas iti asawa. Kaslak kurang ti utak na. Hingkan tamapankan. Tas umarunuak to madamdama. Iri ka mo nga rod amin atawa. Kan ikandadom ti ruangan. Aliwanay. Kasla damot umay da takawan dito'y balay. Tapan nang ikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di ngamin ti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot apumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din di pari Badong. Awan ka no ti matakaw ijay balay may. Ay makapasuraw. Apang ano into na agdata into ijay lamayan kat addanton ani Badong maw. Siguro takuna na mo't asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunaynay iti biyag. Angam numaminsan, isumat ti kaap-apa. Ay, pudnot ako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni Badong ko. Gapu iti kinalain na nga agbartag. Kitaan nyo dagiti na bartag, tama nga no, agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, Makitam da ita sumunga dang kay. Madlawan na bartek. Ay, wait. Awan ti agkat katawa. Data malamlamayan. Isipa riyaw, dagiti liwiwat yaw. Ay, apay ngay may ka dito ka na bartag ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na kay. Kat sana mapakaturturog pa rin. Ay, agawid kantay ka maturog. Mausawan ka. Apay, may pari daya, si makilamay na bartay. Nabartag mo naman. Itakabdungaw, tapno da gunggunak ngayon may makilamay. Anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, yun daya. Kasi pahiti anak mo aya. Hindi ka mo tiday nulila. Kasi paita di bakit mo paril yun aya. Ay, iliw ng tuking ka. Tinapalalaw. Ay, kidawag man ti pamalubos mo. Sakto man ti mga klulo. No isukit kasapulan na ti kadwana. Kag trabaho. Ay, yun na ya. Ading ko. Kapitan, papanawan niyo man kayo ta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem. Ay, saan mo dati nagminatay ti kasasaw pare? Dahito mo natay. Uray, saan aron bang ti sasawam? So nga agawid ka. Ay, abak dagiti tanod tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga. Kat makilamay ang arod paray. Ay, makilamay ka tunusan ka na bartag. Ay, da kayo, waraw. Yawid jaw, dahito iji balay ka. Ay, di nakiguyon. Kwarag, magdungdungawag palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Minyawid dan Saan anabartag itay pinanawak? Itata si Murot na barbartag. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di adaya ba daw? Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare. Nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartag ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnamang agbalbalew. Ay, nagsaya at kat kuman, nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kukumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kwa na. Gapo, iti madinga aramid na. Adda kayo mutan kwa raw, na idanon nyo ka din ni Badungkaw ijay balay may. Una na.
Inyiddanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag. Ijay papag amaturog, taagpadanum ngamin nukwa. Isumot lagay masanan nga imunag iti balayyaw. Umanay apangapa akan kwa na nagpadanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Ay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon, kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awon mare, rabi imot nga minan. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at alo tayo nga agawid. Nasayat nga rod no kasta. Saan nabalita adupay mo ti tao? Amangan doon dapay lang ni badong ko ijay papag itiruar ti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ije balayaw. Ay, si kakat adda ka pala ditoy. Un nga rod maray, malain tayo nga rodan. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayo. Wingarud sapay saan ko ang mapartakan ti Magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbag ba daw, lukatak ti balay, nausawan kamot siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak ti tulbag. Na, kasanuta nga ron ngay amakastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutek no nang ikabilak iti tulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang aming bartek mo ti agadaw. Kasanuta ngay amakastrak di taunag. Nabating sa magayam di taunag ti tulbag. San kun sa mga inala? Kapilitan ng aadadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngamde ka pala mabutang. Ay nanay ra na lang mo't anatay dagijay Pambarlaan ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga masapa amatay. Ngam saan mo't nga umininom iti arak. Alima? Na, naglaing ka rumasaon. Kakidiri mi jaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni kabadong ditulbag iti onag ti balayaw. Wun maray, hay sa anak ama kakatawa. No di ka masuruna. Kapilitan a dinadail na ti panulbukan idirabi ay tapno makastrak kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaran. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadail ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag. Nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan ay inaramid kon maray. Imbis nga iti kat pag-aayat mo laon ay ni badong maw. Wala, ta saan pa'y amamartek iday. Ngam ita takas jayan. Iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpun jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw nantay? Wen kwarog. Kakadwak met dagiti kukumarek. Imbagtasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan nagbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikap na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay, katuan di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ija balayda. Ang gabinton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ija balayda, ay sigurado maikawan to. Si Damait, nasa paana ulila iti amadag iti ubay. Win nga rod ay mano ka din nga agkakabsat dagiti na panaawan ni Leon. 5 dantay. Di asawa na ito ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. Pa'y umay manin ni pare ba daw ka nabartek sa? Unay kat ni tata badungain. Iso manin na bambantayan no kastawi. Sa pa'y saan amaliklikan nga daglabas lugan. Intun kwan, nasagay ti aglabas alugan. Saan la kumalaklak kayan talapigusan?
Ay kita nyo dagiti aglabas alugan, tada kayo atanod ti agpay at traffic enforcer. No, ipantayo iji sementerya, ti bangkay. Paingat ang agkakaribuso dagiti tao, Jehude. Ay, inak man kitain. Ha? Nita, tabatong da ito ya. Nasagid laki titilugan, ngam intarayan da. Nahit inran. Ay, masapol nga inakipakamo kininana to yang. Nakita ida kada kagawad kan antibanang dita si daig. Ay, nanatuyang! Nanatuyang! Nasagid tilugan ni tata ba daw? Yung kayo basit kadwaan, tayo panday di ospital. Ay, kuna ngamin asaanin nga umay tanabarta. Yung kayo na, tapno maipanin ni di ospital. Makitam itatibunga ti kanayon mo apa nagbarta ka. Hanya ka din na pasamak to yang. Makitam, di mo pa'y amo gapo iti kinabartak mo. Nasagid na katilugan gaputa na barbartek ka. Ita, amangan ka nunupot din data sakam. Ay, isan ato yan. Mababalin asan dapot dahin. Hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kalakuman nakiidan kin milyon idi impomponda. Di na ka di kailalaan. Anya ngay kumati pa kairanudak kan katapno kailalaan ka. Parikot lang ti papay mo kanya. Ay, pangasim to yan. Hagbaliw akon. Saan ako nakanayon nga agbartak? Promise. Saan mo nga ipaputad ti saka? Ay natatabadong. No kayat mo akailalaan na kanito yang mo, agbalbaliw ka. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Mangtad ka man mo't iti igatang iti figs akanan ti babaw iba daw. Awan pa iti kwarta. Inggatang min iti arak kadag iti barkada. Dapat patagtumot ti barkadam ngam ti igatang iti figs akanan ti babaw. Nagrarawid tumod na kita ababoy mo. Boryas da pala ngam nagaton ti kananda. Ay nasaysaya at tinarawot ngam tay nakusay. Dardaras da adumakkel no narawot da. Wen angam nangina ti page a kananda. Uray ata nangina ti buryas no malakaw. Di ka palaki, ibolos ida. Tapno agsapol damot iti kananda. Apay kalding nga agarab iti ruot tapno ibulaws. Inton mapukaw, di narigregan. Maribanang, awan lati mabalin nga utangan dita akwartam. Anya ti pakasapulam iti kwarta aya, Maray. Awan nga min ti igatang ko iti feeds akanan ti babaw, Maray. Agdapay mo't saan ko nagastos a kwartak. Sige, ipautang kunken ka. Ay na, agyaman ako na, Maray. Madanagan tawan nga minin ti feeds akanan ti baboy kaw. Ay, sana bali Tano makalako ka kat adun ton ti kwartam. Padakkel kumaamin ida, nga masapul ti dakkel apuunan. Pagsayaatan ti adda takong na. Tano makaanak, adda ilako. Wen Maray, iso nga anusak apakpakanan ti takong kaw. Nay, may sasako mo't day takargayaw na natuyang. Feeds day to, ikwarog. Imbagla ka ng tiburyas. Kano lang, day pananggatang yumanin ni day. Nagbitan ngayon na ibos ti may sasakaw. Narawot da nga main.
Sa aduda, iso amabiit amaibos. Apay, manoy ati buruyas yaw. Ay, sa nga pulo amain ko araw. Uy, dakkel nga rod akwarta, ano kaskasanaw? Adun to ti kwarta yun, numalako yu amin dagiti baboy yaw. Bareng ano awan ti masaktan kadakwada. Awan ko mati tumanor asakit da. Sabay ko mga raod, nana. Nukas kasanaw, mabalin yun to pa'y tagpauraga dito kabildatan. No adda purias asaan amalakaw ay katkapilitan na padakkelag. Gumatang kamin to, may, titi para pulutan, may. Maray, adda ka di karni ti baboy. Kita man no adda pay maray. Kaslang amin ginatang danjay na batay. Ay, awan matan, maray. Inun na andak nga rod ti gimatang, ano kasta? Uwan nga rod, maray. Inak tumanan gumatang ijay ili iti ilakok akarni ti babaw. May mayat ko man no adag parti dito kabildatan. Ta iso ti gatangam nga ilakaw. Sigurado akaparparte. Kumaa, maray. Awan mo't agparte diti kabildatan. Ni ko mamarituyang no mapadakkel nan dagiti baboy na. Mabayag pa'y maray. Ibagak to kun kwa na apadakkelan na ti daddo maababoy na. Ta siya konti gumatang. May mayat ta sigurado asaan anabayag anaparte ti karnay. Pipintas magdagito buryas ni Tuya. Mabalin sa mga ilako Ay, badal. Itaman pa'y nga umay ka dito'y kubo ti baboy. Agpakan ka kada. Ay, tinanawak lang mo nag-aariwawa da mo nga may. Naariwawa da tati pagarup da kat pakanum ida. Nagmamayat da may Tuya. Mabalin ka din ang may ilako da kita. Wen ano adda umay gumatang. Alaman nga raw, tayo bagak ka iti barkada. No adda mayat na gumatang iti buryas. Alaman nga raw, tapno adda mo't pakairanudan ka iti barkadam amamartang. Ay kit adu at ipakairanuda ka iti barkada. Anya ngay kumati paka'iranudam kadakwada, aber. Awan lat amukaw. Arak taisaw. Gumatang ka iti buryas, kwaraw. Tariman, nagpay ti kulungan ti baboy ka, tata. Kahit gumatang kantong araw. Saan ko pa'y ngamaw? Makitan to no matarimaan ko pa'y ti balay ti baboy. Ay, jay ko masigurado Tapno amok no gumatang ka, no saan. Saan pa'y nga siguradaw? No addan to kwartak, ken no matarimaan ko ti kulungan, o di gumatang Ay, palpalaran ka mo ataw. Inamalangin nagkita iti sabalya gumatang. Adda ka di among ngaglaklako iti buryas. Ay, adda buryas ni nana tuyang. Damdamagan itay ni tata badong no gumatang iti buryas da. Adda nga rod buryas da, ano kasta, chief? Siguraw, tajakmat nga minapnapan ni Jebalay da. Hanggang, adda, tay di nabiait. Gimatang ni nana tuyang iti face akanin dagiti buryas. Mapanak man nga rod iti balay da, barang adda pa'y buryas da, chief. Sige. Adda pa'y siguraw. Barang saan da pa'y analako amin. Adda da nga chief. Ang mga noawan da iti balay da. Dumanon kalata ni Jebalay da, tapno mamwam. Nadamag ko nga da kanula ko yung aburyas ka, badong. Adala ko ni Tuyang Kaw, mere. Gamno kayat mo nga agdita. Itad ko king kaalibre, ti may sa aburyas. Apay, anya ti panagkikit ang kanya. Rupat buryas. Sana buryas, ti panagkit-kita king ka. Adeng mere, may sa anapintas a babae. Apay nga rod nga ibagam nga agdita, ta ikanak iti libre a buryas. Apay, madikaday ti agdamag. No, kayat mo akit, ikang ka iti buryas. Day ko na ito, agdita. Ay, bastos ka alak-lakayan. Ayan ni Nana Tuyang. Iso ti pangibagam dita. Apay, di mo kayat ti buryas saya. Kukwam lang ti buryas mo. Ti kayat ko kat gatangak. Saan kat amakiday tapno ikanak iti buryas. Buisit, dita ka mandangan.
Pimanaw nagbirbirok iti Boreas. No di mo kaya takit isalay. Day, apay akasla umasok dagita agong mo. Asino ti kapungtot mo? Ay, dayjay man ang kabadong kapitana. Ay, makapasuron. Anya ka diti naramid na ken ka? Di na magkuno adala ko da Aburias. Kuna nakit din nga ited na kano ti may sa kanyak alibre. No lakit di kayat ko ti makidate kan kwa na. Ah! Bayadan na ka iti Boreas. Kay, anyamot nga iti insungbat mo ken kwa na. Imbagak asa anak nga group pa Aburias, kapitana. Ay na. Visit ko. Ay, anya nga tatimakunan ni Marituyang, numaamuan na nga isuksukat ni Pari Badong ti Boreas na iti date. Talaga nga ibagak daytoy kininanatoyang. Tapno pagungtan na ni Kabadong. Ay, Jack mailadawan, no kasano ti itsura ni Marituyang numaamuan na dayta nga inaramid ni Badong na. Pulos ajak makakatawa iti dayjay nga inaramid na kapitana. Kasurun ko lang unay. Ha? Pagbalinan nakit din nga group pa Aburias. Ay, una yan dayta asao. Agrup-rupa Aburias. Hay, kasladwa ti kayat na asaway. Wow, tataba daw. Si Kamay. Apay nga katawa ka. Sa mo sirigan ti Rupak. Kas ka lamang insulto ah. Kitkitag lang, Mike. No niya ti karuprupam, tata. Anya ti karat mo asaway. Rupat Boreas nga ta. Wenno rupat kaldeng. Nah, Wenno rupati... Anya nga ta? sinalbag ka kwaraw. Awalap di mo sasaway. Ah? Kasano ko matarupat Boreasa ngay. Kas ka narupat kalday. Mayat mo ti style mo, tata ba daw? May panawan ka malangay. Di mo amo ti sasawan. Na, Baka talaga. papanamon ngay. Ingkagbirok iti karuprupam. Ah? Ay, salden mo na ita. Salbag ka. Masuraw. Ape dinardaras ni Kabadong ti Pimanaw. Edi agsarsarita kayo di taigi ti kalsada, kwarog. Kasuron na ti dinamag ka. No asinaw ti karuprupa na. Apay akasurun na. Awan mo't dakes na ta dinamag mula ang mal. Imbaga ngamin ni Mire, nga imbaga ka ni Tata Badong, nga ikan na iti Boreas, nulakit makidate kan kwa na. Ay, tsak maawatan. Agbirbiro nga rod ni Mire iti gatangin na Boreas. Imbaga ka ni Tata Badong, alibre ti may sa Boreas, nulakit makidate ni Mire kan kwa na. Na, kat, anya nga itinsungbat ni Mirey. Di imbaga na, asang nga grupro pa Boreas. Ay, una yan. Na, ape akas na tirungiit mo, Maray. Amom ka din ti istorya, maipapan iti rupat Boreas, Maray. Ewan, Maray, namuakan ni Kwaraw. Ay, sigurado ang marurodjay ko marita, no makadanon kan kwa na ti istorya. Oh, sino mo't Maray? Nalabas mo't ni Kabadong. Ay, di napay kano ikan iti paggatang na iti feds. Angam kasjay mo't ti inaramid ni Pari Badong. Kasano ngay no mayat ni Mirey? Win nga ron Ay, agbalaw tulangan ni Marituyang, nga awanan ti may sa Aburias na. Ngarod Imbag ta nagsabat ta na toyang. Oh, apay kaday. Kasla makapungtot kamot. Kasurun ko lang unay ti asawam nana. Apay ko maakasurun mo ni Badong ka. Adda ka di maday ngay naramid na kan ka. Kasano kit pagbalinin nakarupat Boreas? Ha? Rupat Boreas? Kasano ko maapagbalinan nakarupat Boreas? Dinamag ko kankwana no adala ko yung Aburias. Kuna na nga itad na kanyak timay sa Aburias no mayatak amakidate kankwana. Anya, kahit imanugot ka kaday, sana, apay, anya, rupat Boreas.
Ano mabalin la ko mga ipadawat ti asawa? Si kantim mo na nga ipadawat kaw. Ha? Apay niya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo, ano niya? Si kati saan alimpyo ti utak na? Apay nga inkakit isuksukat ti buryas kon iti day? Nagkunamot di ta? Sana po doon ta? Ay di ka man ba daw? Saan nga ulbod ni Miray? Naibagak lang mo day jay ata na barte ka nga raw. Saan mo nga irason day tabartek mo? Ha? Ay buwisit ka? Kagorgora ka ba daw? Saan ka nga gaw awid dito'y balay? Panaw! Nito yang met. Papanak ko bangay. Ayan tay binalsigan? Tapalapalan ka man langan, ha? Hindi ka daw. Tumaraya ka. Ay, apayain tatabadong. Agtartaray ka, matakaslakan nakakita iti alal niya. Ninanamatuyang ko araw. Agpalapal iti binalsag. Ah, gapo ka di iti rupat buryas, tata. Nagbalinan nga isyo day taha buryas. Apay ngamin ngayon kay sukat iti day ti buryas ni nanatuyang. Ay, di ka man ko araw. Mariribukan ak lang aruday. Ngayon ang palaing mate. Nayunan nga bagbagam, maray awak lang amain. Kanya nga tatiaramide kaya. Tapno di nagkaungay nituyan ka. May salang ti amo karimidya, tatabadong. Ha? Dumngag ka, taibagak ti aramidang. Anya ti mayam dito'y balay mi, kakabadong? Ay, pangaasim ka di Ading kumere. Bartag ko lang dayjay. Pakawanin na kuma. Nagmadimag ngamin timbagayo. Pakawanin na kuma na, ading. Hingga ko makasarita nituyang ka. Tatalaga palapalan nak iti binalseg. Anya nga'y kumatibagakan ko na. Ibagam king ko na, adim mawatak king kan iti pamakawan. Ikarek, saan na maulay tinaramid ko, ading. Nabarte ka lang amin. Pangaasim ka di ading mere. Nay, nakaumay ka mag, Mere. Gumatang ka ka di iti buryas. Wan ko manana. Imay nagpakpakaasin ni Tata Badong. Agkidkid daw iti pamakawan. Ken pakawanom kanumit na nana. Napakawan mo ka din ni Badong ka. Anya pa ingay. Agpakpakaasi mo tanabartek kanong amin. Di na kanon ulitan. Kahit gumatang ka nga rod iti buryas, agpili ak iti gatangak, nana. Nasayaat mo't nga rod no gumatang ka, tapno makisayang ti pakpakana. Napudno ka di mo lang ti panagbabaway, sika, badaw. Ay, uwintuyang ka. Napudno launay. Nabartekak lang amin iday. Ikaray ka saan kun nga ulitin dayjay ngay naramid ka. Nasayaat no kasta, tano ulitam. Ibagak ka nasaysaya at titakong ababoy nga asikaswag. Ngam si kalaklakayan. Liputan na kiday. Ay, saan ka mo't aliputan Nabarteka lang amin. Pakawanan na ka din. Manipod ita. Saan mo abibiyangan ti baboy ko, Ay, uwintuyang. Ikaray. Saan na maulay? Promise! Ay natatabadong. Unay ngaminan ti panagpampanunot mo, alaklakayan. Sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Nagpigsa talaga ni Tata Badong Angkay. Agasang man, binitog na dyan nagwala lalaki di tatersina ni kagawad ko na. Mamin ano lang mo timang bitog titaw?
Apay day talati pagbilbili ba? Kat namaskulado na dyan lalaki ang Kyle. Nagtayag pa'y. Sika kuman at siptanod tinang bitog ah. At dangarod ni tata ba daw? Sakpay laang ma, timang bitaw. Ita, agbida-bida mananda dyan. Kung namlan asino manan ata. Apay po no ti istorya kanyak ni Kwaro nga dabi nitog ni pare ba daw? Ay, wan, kapitan. Kunak no saan pa ang naistoryakan ka ni Kwarog? Tasyak ko man ti mang istoryakan ka. Jak mamatay, maaramid ni pare badong data. Ay, batyam kapitan. Tanaturad mat at talaga di kumparem. Kasla di ngay bida iti pelikula a dumanog. Wala akong bilib. Kano idi nilip in right hook ni ikabadog di kalaban. Amom, kapitan. Ay, natumba adagos di lalaki. Naulaw Mabisin siguro, iso naulaw adagos. Ay, saan, kapitan? Talaga kit di napigsa. Naturad. Kan talaga nalaing ang lumaban ni Kabadong. Amin nga rod ang nagbuyak at bimilibda kan ni Kabadong. Apay orese ka, bilib ka mahit. Ay, katuwa na, kapitan. Na. Kasla kami lang nagbuya iti pelikula nga aksyon ni Di Kalman. Amin kamay, may sa timpok kamay. Ha? Mabuhay, Kabadong! Mabuhay, Kabadong! Mabuhay! Ay nagadyo ka deta nga ipukpok kayo. Kuwan, Naminsan la kuma. kano namin sa nga pulaw? Ay uston kagawan. Ulit-ulitim ka nagsakit tilapaya ko. Saan mat kanun nga agronda da Kwarog inton rabi Apay adida agronda. Nangag ko nga agrelax damot kano at anod. Anya nga agrelax. Adamot kano nga minan kabutang dagiti managdakdakas. Ay asino kuma? Ni pari badong jay ibagbagada naturad, nalaing alumaban kan malalaki. Malalaki nga. May salaang may, jay lalaki at dinanog na. Apay naturad na jayin. Uray la natumba kan naulaw kano jay lalaki at dinanog na idikalman. Oh! Ay, agasem manday ta. Ay awante relax. Saan man nga agpabida-bida day ta pare badong ta awan bilib po kan kwa na. Apay, sika, addan na patumbam atao. Nananatahamhamunan naksamot banang. Wen taawan pa'y amok na patumbam inteng. Awan tupay na puutak a dinanog mo. Anya nga awan? Ada malagip mo. Ay, mabit lang. Lagi pag-akas tuyo. Marigatan ka amang panunod, tawan malagip mo. May salaang timakunak inteng. Adayo ang naturturad ni kumparim abadong ngam sika. Ay, ada malagip ka. Winadag ko alalaki idi tengah ti kalsada. Naminsan la winadag ka. Ay sus, natumbamatan. Uray la nagpusipusipos. Day talaan ti pasikat mo? Winadag ko lang basit. Natumbahan. Wen tapirme nabarbartag. Uray pitikam lang dayjay, matumban adagos. Day ta, ti ipampanakal mo, jay panangiwadag mo itinabartag. Kwa. Kwa rong day ta sumungan. Hanggang! Hanggang! Ay! Na, Katakan maglalaban ni kalsada. Kan inanawam ko man Kuan. Nagaduda ka na umaid. katsikan ati mapan aganawa inteng. Una Kyle, si kanta naturturad ka ba, Said? Na. Ay, sumurot ang kit ko. Ay, nakababain ka talaga inteng. Gaputan nagaduda, awanan ka na kayo, timapan mga nawa. Ay, pagtitinulungan dakto pa adanugan ni Jay. Uray sanay. Agyaman nakaka ba daw, taada ka ang naganawa. Ay, awan na nyaman na maray. Agasam day di akinalaban mo, sa nga pulo dansa. Nay,
Sa nga pulo dagayan. Kunak manudwa dalaeng. Bilibakan ka. Kasla di mo ingkan kano ida alinabanan. Jak to pa'y naglingit, maray. Saan ka sugatan? Awan bukol mo. Ay, naganayak ko man no da, maray. Sa bagay, sakit nakaisem ka pa'y. Ayan na nga, dahil kumpare ka, kapitan. Ay, jak nga rodam mo. Awan mo't. Uray dagiti tanod na. Saan da nagparparang? Wina, tamabuteng da. Bayam. Ta istorya akan ni kapitan. No kasanom a kinalaban dagijay alalake. Iti nakabuelo ni Kabadong. Live-in right na may anaan ang laban kadagijay alalake. Na, Dinanog na iti makin kanawan. Dinanog naman nun iti makin karnigid. ay sarding mo man dayta nga istoryam. Kanigit kanawan na. Ape apag sardengan na kapitan. Kat intro pa'y laang dayjay. Intro. Nagsakit to pa yan, tilapaya ko nga agdengdengag. Ituloy ka, kapitan. Ha! Anya nga min, hindi nagsarda nga akon, aya. Aywan! Ididinanog-danog na ida. Ay, na. Na. Baka paturog tis istorya ang kagawad. Punay maday ta kinadakton di pa nagsuyaan mo, kapitan. Nakasango ka pa'y kanyak. Ay, isardeng mo nga minti istoryam. Tauraan niya pa iti ibagbagam sa anak amamatay. Ana arami dayjay ni kumparik abadong. Saan ka mamatay? Hindi po. Kaya't mo, ta-imonstrakan ka tinamayan ni Kabadong anang danog-danog ka nagijay alalaki. Ay, saanin? Ingkakit din ijay lamisaan mo. Agjuti ka. Badong, isarding mo man detar aramidam. Ti panagin lalaing mau. Anya pa naging lalay nga ibagbagam, Mike. Nga men, saan ka no amamatin ni kapitan akabailam ti lumaban? Ay, kitba mo na, no sana mamatay. Amangan no si kanto pa'y ti madaksan. Tumultulong ang arod dito'y barangay tayaw, tadaw dagiti nalulukaw. Trabaho dagiti tanod dayta. Awan da, Mike. Nang nangruna dayta, chip tanod da. No adda gulaw, aglimlimang da. Saan kan amakibiyang tadamot ni kapitan? Yakto pa'y makita dayta aparinteng. Tamabutay nga lumaban. Idala tultulado na nakaturtured. Kwarog? Apay, saan kayon samutin nga grund-runda? Sana nantay, tag-relax kami. Na, agril-relax kayo, aging gaita? Unantay, agdamot ni Tata Badong nga naturide. Ay, anya langan ti mapasamak dito barangay tayo. No takrot kayo mat aminan. Ni uncle ko ati pangibagami ti daita antay. Warag, mabalang ngay tulod na kijailay. Idaururay ka pa sa heroes ka, o Tata Badong. Manuda. Nilang matangkel ka, mapan ka no di munisipyaw. Mutlagayam, kailogan na kami na. Unano kayat na. Ay, jak kayat kwarog. Kunakon kay. Ape adi mo kaya takalugan na ngay paray. Ay, jak kayat agpakalaing kanto manan. At yung agpakalay nga bagbagang. Talaga mo ta nalaingat. Makitam dayta nga ugalip. Sige, aglugan kayon adwa, tay tulod kayaw. Ay, nasayahat ko arab. Agpasayak, mate. Mano, ti pasahay niyang kalmaw. Na, apay ko mga agpasahi at kaanak ti driver. Siya, doblyak, ti pasahay. Ha? Aglugan kayo nga ruday. Makadlawa ko na. Ape, adurun paray. Agdamag ka pa'y langkot. Ipitin na. Kita mga minda ito'y kalsada dito'y kabildatan. Abot-abot. Talaga maipit ka. Ano Sam, kadi mo may pasimintaw. Na, agrekla-reklamo ka. Ang babaan ka dito, makitam na eh. Ay, di na wadag-wadag ka. Matinda ka di. Ay. San kayo man nagulo di tao na igtanay, pasalogan dito italang. Kung tumot nga minasat ka nga agluglugan. Saan ka sa akin? Kayo anak ko tikunat. Ha? Apay ka di anak rigat kayo nga anawain nalalakay. Anya ti sekreto ni Badong Mumaray, no apay anak turod kan napigsa lumaban. Kano ka na yun anatang tisid-sidan na? Natanglaang? Wan, kukumaray. Talaga gayam apagpapig sa tinatang. No kaano pa'y nga min alimakay ni Badong Mau.
Iso matikinalaing na lumaban. Ay, amangad mo't no tsambala ang dayjay, Maray. Saan at tsambala ang maray? Sigod ngamin anak turod kan napigsa ni Badungkaw. Ay, kat no nakataktakrot mo't iday. Kasta aya. Kat no ka na yun apagsangitan idi ni Enteng. Kaano day ta? Idi ubing dapay Idi aday ta. Iso nga ron anagsidsida iti puro natang tapno pumig sa kantomorang. Kasta ka day, Maray. Nyawat ko, ganikwarog di pasahe. Ayunay kiti panang kusila mo kanya, kumpare. Saan kan nga gluglugan dito yung tricycle ni Kwaraw? Itpagluga na kayo nga gawin. Alangan mo tabagbag na. Hold up na ito. Ay, sus, paltok ti intutok dun. Kwa, awan kwartak. Ay, ada kwarta. Ha? Itad mo amin. No di mo kaya timatay. Ay, naglaing kabutin ngay. Ah. Apay ko mga itid ko aming kingkangay. Sumungbat ka pa ilang, pare. Itid mo kititap no pumanawan day tahol dapar. Matay kayo adwa. Itid mo nga min din, pare. Agner-nervyos ako iti 100%. Ay, naglaingan da ito yung hold up. Nuyawat ko lang nga basta-basta di kwarta. Anya nga ti arami din ta. Kaya't yun santi matay Kwa, saan? Ay, sus. Kaya't ko pa iti agbyag. Di mo ipaturong kanyak ti papaltog. Nga aglat-lati. Sige, padasan na kapatayin niyak na. Yeah! Ay, sus. Para sakwitan, pare ba nang? Ay, sus. Wow! Naglaing nga talaga ni Tata Badong. Ay, sus. Naturo ka dagos di holdapper. Karatista kagayam. Bilib ka kini Tata Badong angkay. Uwin sa? Nakita, tiki nasiglat ko lumaban, kwarag. Ay, So nga ro na bilib kami Tata Badong. Very good ka talaga. kwa, saan nakagpalakpak? Naglaing nga talaga lumaban ni Tata Badong antay. Kas di kumamat ti kalaing ka. kat no inistorya ni uncle mo, nga iso tinang laban ija holdapper. Moy saan? Perminto pa itibutang ni uncle ka. Kwarog Pudno mait. Awan nga min bilib mo kini Tata Badong kay. Ay, istorya man nga rod, no anya ti pudno anapasamak, kwarog. Kastoy na antay. Ay, aglutokan ba nang? Di mo lang maaklon nga adayo ang naturturad ni kumparim Abadong nga mitisika. Apay ko mga klunat. Siyak ti kapitan, di siyak ti naturan. Saan ka nga rod ang naturad? Naturan ak nga ron. Oh, no talaga matlang ang naturad ka. Ingka agdigaws. Ay, tila malaglagip mo. Na, makitam day ta. Danom lang, kabuteng mo. Kano kadigdigos ko, hindi na minsan. Hindi na minsan nabulan day jay angkay. Ha? Idin sakduan ka iti nga dram, kan indadangan na ka ni anti iti pagdigos mau. Apay, kaya't yung agsakitak manig. Ingka kit di agdigaws. Nagadulakit din apambar mo aya. Ay, jak kayat. Di nakman pilitin. Nukunak ajak kayat, jak kayat. Kastagayam Kwarog! Ayan, tay balunat ko. Day jay lakas amantay. Kwa. Inakadialaang. Wad! Sus. Ingkaalaan. Sige antay, inakalaan. Ay, nakagdigos. Ay, balunat ada, gusto yung pagbagam. Awan ti agidadang iti pagdigos na Uwin. Dati pa nagkunkunam kanyak. Takrot, iti danaw. Ay, kapitan! Aklo mo nga da paglaingan ni Tata Badong, asaan mo apaglaingan? Ala, sigay! Dedang pinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.